Kani gadega Batisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Hadian bakador bar jong ke HADC, kaladap menjor ya kecing penkelai kato kat niki kendon hakaan Khasi Social Custom of Lineage Act. Nadu henin kasngi kanyo terek unailar, u Chief Executive Member jong ke HADC uba HSLA. Ulas dang ru ban hiar sekisnong kitau, kibah kitai nong kendong ban pensya pajba ahlor ke Khasi Hills Autonomous District Council, Khasi Social Custom of Lineage Second Amendment Bill arajar kat pra. Kawai ni kisnong ke bau ba HSLA ulahir nin kasngi, kadai ha kisnong soara, ha kajian lang ke belala perlong, ha pok pedeng snong, ha ka badak spangut kinong snong kani katan, kilawan bersngap ikijing kren jang uniu CEM ke KHADC. Ya kani kajian lang lapanya du MDC ke Seng Kongres uba Donovan Karwan lang, balayo jing kren ru na wai ni kimuktiar kajela uba Erwin Sutnga. Siap je berdeka thai, bon chip dang chip berdeka berkeran kubur, nak rai kecil ini. Rai kecil, nak mau nadus nem sejak dari sepak ini bukan. Dalam orang cium besar bak DDP, wasu ye ibu besi itu tanai kerja. Lain komen hendak kata-kata, tak hari si benai, ipide thok ikut kunci ibu karang yon kontis semua. Ada apa pelong itu ke debit? Hasil pelong bak bifil selong. Ya katakan debit Allah gaji sok kakle. Your price ikong helen beri berikom bak keluar selayu yo maaf. Dengan senang itu betul pun. Hakata ke haying jo bak lokas membelian ni je keren ye thuba yo semua bikin syasyo jo kita ka kentai kasi bak yo lok khar hasli tung tumai kalen nyang kala yam kata ke bi ndon bunut itu kan setiap gile si jo ka yo kong yo semua ke din mit lalin nyang betul tama min mit yo long ban wan tin re yi wan sulen mun ta jo ki kata ke beri ko no snore do kita kena pasal itu fitna, lalu yang mai buat ulok pada kasih tu lah yang nahir, jadi hadu kata kerja, mereka kata dah, hadu kita kepor kecik persak jadi bukan jadi yang ini kesok keklaim bah, lupa mana kita thai pak keren sih nama lah, nak kecik lain lut, sekecik lain lan, nak sekecik lingkar, hilong lain lut, senang pula pensiun gunu nak gunu kecik pendiri. Satang jai, hihin hei aman sim yo ubri lo gunu jai sim air kumi lo kasi. Nah ini kecing lan, kecing lut, kepoy kecing lan, ban mentah kepoy kecing lingkar. Nah syong ku usia mentah di council di file askunten. Dan beli kita di file pipai cibun ha kepada khas sudah kuat kasih try sertifikat. Kami tak perlu. Ani haduran ni gejap len, hablang nak suban sutu. Ke jingsong kakle ke tamam ta ke bejap ni kami ni hari kasi hapar thaiman away dalam presiden jumka Amerika Donald Trump Ukraine si pai ba ko Ukraine ngi hani om kusiara kalau bilang Hussein bola dai tak slot sebenarnya dan kira si ye ko benja Fios ke jingren Donald Trump sampai jing andrung tertak ibri support Amerika ketu ko beri info Hussein la jenyap ulah ngabe yang tu nom syu kerak sih, kepercayaan, keaidul, keainapu. Nah kalau mana cuma lebih tay kriak pula pernah yang rai tenat ini kesiman rayu pu ikan jeruk. Keom, adi pu yang ah, memang bodol Hussein, memang kebi. Ngalek bahaya ni ketu pu yang ah, tu wong tu Hussein pu kentai, duduk kesiman aku tip orang Hussein. Kesim ni tu kau. Tinggi mentah ketika angin mengiwarak mengimpi ke pun semua popular pun semua yang sebelum. Ia benar sampai suara yang na bahasa yang tinggi kamu longsu. Kaji ihar cuma mentah. Ke Europe kalah sampai, ke Amerika kalah sampai. Orang kiri juga berkait mentah kalah sampai. Bagi dia ini ke cuma tam nagayan juga di kijai berdiri bagi orang di Muslim. Ihar cuma. Berkata syariat Allah juga kalau kamu angin hak berkait berkait. Hapok Canada, ki Muslim ki thoi suatu Prime Minister, wengno yang dok senyang dengan menu jom ki kena school jogi, ke Prime Minister Canada ko. Kim Sung Wan hang ni ban pun kelai ko ko mim jogi, tapi wan hang ni kelai ko ko mim jogi le di kele chiku ki Muslim. Betul tak? Kaya ni ko Prime Minister jom Canada, ndai minta hang ni uipi, kadi ke jinjar sama ya ke jat berdiri jogi. Kele halaman kita kekasih Muslim, leceh mulai kekasih Muslim. Kalau Muslim yang lok, ya kau ikut men, ada kalian cukup barak yang Muslim kita lesu. Lahir semuanya kecil berdiri lagi. Jadi kebangilan dan nyimkin mentang ya, nak kata
kata daw ya kini lom kami anu lainun na persyaya di jing keren joki patrisha mukim ukpadi muslim amet pipai ya electoral rule ukpadi ini muslim ulok joki ini muslim ada ki har kamte muslim no hindu I kong Angela Rangar ukpadi itu Irish ulok no har dikini kini dan hapo man keren ni kajai beliau dan orang Children have already. They have no right. But grand yang kaya kaya jom kajai beliau. Nama kini kikut kar lok kar. Cuma terda ni banyak pi nama baru lok tangi syak shom ni pilihan kini kasih nilai. Tendai wat korban. Wat keren show yang ini. Children hot ban keren. Tendai pi info ke television. Pasti sama kebo kat kubur. Kajing keren lak pelat. Kalau children hot. Bukan hak keren ini ditang kita mau pada kasih kini dikasih kikran juga dikasih beliau. Benar tak? Jadi kepala kami pun dikasih beliau ini beliau tentang. Apa semua tahu? Cimsara, kifa setai, pakai tengah dekar. Kikran ini kita. Mana kisah? Mereka tak perlu ini kisah. Hadu kan ini. Nak kata tahu. Mereka ngah kami yakin mereka lomba. Nak sudah siap. Ngira apa yang penalti dia minta. Ngira apa yang mencakap apa. Lemah nilai minta. Nak leh. Kini kikut kiti jumi kalau wei jumi kam dan show. Cari dah nak mensong. Kini kita kau wei cakap masa kasih filmnya. Jangan kasih gimana mereka jangan kasih. Lapat kini jing lan. Ngira lengkar hadu kata-kata. Nama kata-kata. Kejikut tu jumi pergi wei long. What's so that line? What's so big? Apa sabte la bun kita so that line? So big hi. Katakan kami ha. Bun kita no kami saban le na po te na mar baki khod ki kulis saban kim tip yo lok do kharwan phaji ne be khasi sho. Amar se dang kini ban keren kini ka por ke jomi minta. Leba kami syria ba hati thai nu ban mi ka ko ke sur ban kini ka ab bil ka di ban long an.